Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Nyotrap Integrated Territorial Organization Shillong City Padha kajing don ringkat lang ka Molai Circle hapo kajing ilam u banpentingan lang imle u Presiden ka Shillong City kalalit banjurip ya ka Birla House ka badan Harisa Colony hadin bakalayo ya kajing ujor nagipat ba badan ki barjela ki batray klam ki kot kisla ha katiga jaka na kalyang kaseng kalalit banjurip hi daladi batlalap shisha badan ki barjela ki batray ha katiga jaka kide ki bam don ye ki kot kisla ki babyang kum ka labor license bat ka police verification na padeng kite ki nong tray ki don ki babyang ki kot kisla kum ta ka seng kala pha panyat bet ya ka tray ka kta ka jongki kat bai ki bambyang ki kot kisla ki don kum ba prang ko di ai ka seng kala pha let phai no ye ki shala kishnong jongki वो तो मेरा गार्ड है कंपनी करती थोड़ा रुक जा रुको भाई कोई आगला का kenongot kidon kini ki ni pi belak di air ni pi belak ni kasi lagi people ajuk ni ni pi belak don kam ni ban extra skit ni pi belak pak don kam ni ban registration ni si kanta ni ni tradisional ni deh itu kamandal sini saya temuan dari tumbang ke sini lagi terek benar benar ajar pesan ini lalong nih kaya ini lakon ini gibun kila expired kon em dan indus Pak nyuk kendai sini kan ini pada ada benai bispo ini benai bandreo Mentala November kan November stay oh kalau lah mention orang niru mak kecil lah kecil edit lah orang ada ke issue date lah mention buat ke expiry date lah mention orang niru karena terkingkut lah tidak ada mention orang niru tidak mencek ini oke sendur deh nilai jenderu nak thmai na tentu itu sih ada pada yang ni pak ama ini umbrella ada ya kan mention ada sini pak ini apa lihat ni amna udah set में खड़ा sabar SIM teman cek surat untuk dokumen bubet komputer subhada serat abi udah sibuk mentah cuman pilih apa yang kita bisa kan ya ni baterai oh ni sedih mentah pakai anta upload jawab mereka belum ni ki taksi nak itu Shillong City hajung dan kat Molai Circle ni yak koi ke isu nang ni Birla House wa jingbuan plat ki non tribal ki wan tray ni kantam ki tribal ki kasi garo jongi kat ni jing jarkam ki mio ban belang ni te hadian bengi wan cek ni koi kini ka Birla House hadian bengi arung sepo ke ngilap babon ki non tribal kantam ki muslim kimdan police verification duk kimdan ke kot sela bobiang duk kimdan ka labor license ru ki sang bagi apply ndre kala kut naduk menno te hadian bangi yo kuat nang ni tinggal aduk ya kenduk kita ki manager krai ki mungkin penbiang ndre ki bom dan kot tinggal penmi no swa makin lek pai selayang selasnong tang tak lisbo